Ko so pri Volkswagenu leta 2017 predstavili svojo električno prihodnost, se je zgodila klasična reakcija. Nekaterim so bili avtomobili všeč, drugim pač ne. A vsem ali pa vsaj večini je bila takoj všeč študija ID. Buzz, ki je spominjala na ikonični Volkswagenov kombi iz 60-ih let. Zdaj je študija postala realnost in ID. Buzz je ohranil ime, pa tudi večino oblikovnih značilnosti študije. Yeah, for us already the ID. Buzz, we started the whole story in the Detroit Motor Show in 2017, where we showed first time the car, and we are glad to say that we managed to get most of the main character actually in reality. The difference is very little, and I can almost say we even improved some things to make it even more strong, more attractive. Če v notranjosti odmislimo voznikov in osrednji zaslon, ki sta znana že iz ostalih ID-ov, prinaša ID. Buzz verjetno najbolj razburljivo notranjost, kar so jih kadarkoli naredili pri Volkswagenu. So we're exciting to show you now the ID. Buzz, and of course we're exciting that the customer gets such an emotional car, and it's not only from outside but as well from inside. The perfect combination of attractive design and as well functionality. When you look at the materials, the way how it's divided, all the technique, and how is the division between the space and the, let's say, the good look, it's definitely very successful, and of course we are looking forward by each of our other cars to increase this special look and this, let's say, attractive appeal of our product. Včasih se zdi, da oblika obljublja več, kot potem v realnosti vožnja zares ponudi. No, ID. Buzz ni takšen avtomobil. Čeprav so baterije, pogonski sklop in električni motor koncernski in posledično že znani, je vožnja prijetna. Prvič zato, ker je ID. Buzz širino skoraj 2 metrov razkošno prostoren. Drugič pa zato, ker je voznikov položaj za volanskim obročem kombijevsko prijeten. Baterije so vgrajene v dnu avtomobila in s tem znižujejo težišče avtomobila. Posledično je nagibanja v ovinkih manj, kot bi ga od takega avtomobila pričakovali. ID. Buzz pa prinaša tudi 2 nova asistenčna sistema. The first new feature of the Travel Assist is the assisted lane change. That helps the driver to change the lane on highways. So the driver just has to tap on the indicator, and if the neighbor lane is free, then Travel Assist will do the lane change by itself. Če je prvi sistem bolj podpiranje lenobe voznika, pa je drugi veliko bolj zanimiv. The second feature is the use of swarm data. So other cars are collecting data when they are driving on, for example, country roads, and then other cars can use this data for the lateral guidance, because when we don't have a middle lane marking, normally we can't use Travel Assist. And with the swarm data, we know where other cars are driving on this road, and then we can also drive with Travel Assist. O potniškem ID. Buzz bo na voljo tudi cargo različica. Spredaj bo prostora za voznika in do 2 potnika, zadaj pa bo kar 3900 litrski prostor, kamor bo mogoče povsem enostavno postaviti tudi 2 Europaleti. A ker slednjih ni mogoče naložiti ob zadnjih dvižnih vratih, bo ID. Buzz Cargo doplačilno na voljo tudi z zadnjimi krilnimi vrati. Tudi v Sloveniji je oba modela že mogoče naročiti. Prvi kupci pa bodo lahko v svoj avto sedli v začetku leta 2023.